teman-teman. Di sini ada si Jarjit, Meme, Upin, Ipin, Esan, dan Mail teman-teman. Wah, di atas kepala mereka ada permen telur teman-teman. Setelah mereka makan permen telurnya, kira-kira mereka akan berubah jadi apa ya teman-teman? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ayo kita mulai, let's go. Nice. Wah, si Jarjit berubah jadi badut mampang Mario Bros teman-teman. Kita lanjut ke Meme ya teman-teman. Kita kasih permen telurnya. Oh my god! Wow! Wah, badut Meme berubah jadi badut mampang Squid Game. Wah, si Ipin berubah jadi badut mampang boboiboy teman-teman. Sekarang giliran Esan teman-teman. Kita kasih permen telurnya. Wah, kira-kira akan jadi apa ya teman-teman? Terakhir, Mail teman-teman. Kita kasih permen telur nih yuk.